So karong adlaw nakahigayon na pod og pangisda sa sapa. Bintaha karon nga panahon kay ting init layo rata sa baha. Di ara nakaplastada na may dayon mao din ni among paon baki sa sapa. Dali ra ni makita sa kasili kay grabe ni kasaba. Nakaandam na po si Tasyo og butang dire kay sukad pa sa unaw agyud mi dire si Rohe. Gibutangan na po niya dire iyang suki. Kadaghan na gyud dire permi lang makabuhi. Lokson na baki, lokson na baki. Siya lungag mong suki, tago na baki, tago na baki. Dito siya dakong liki. Pagkaugmaan mo na ang gitibaw sayo ko ayaw may grabe pakatugnaw wa pag may pamahaw. Pagtanaw na ko sa PC, grabe nakagahi, murag nakakuha ni o base nakabuhi. Basta ingon ani nga sistema, murag maganahan na ta, kay ang PC padulong sa ilalom na gibira. Ayay nakabuhi man daing kulera. Pero diri sa babaw nakakuha na gyud mi, nagpatabang na siya sa kuha kay di niya madala og kumbate. Basta ingon ani nakadako nga kasili kusgan ni gyud ni di ni madala og pugong sa imong kusog basin og pugso nimo piang gyud imong bukog. Mao gyud ni among pinakaganahan kay inigtibaw nimo sa taan sure kaayo og di pud ka masiruhan kay siguro naman gyud kaayo ni nga sudan. Swerte na pud kay nakakuha na pud ni iyang isa kataan doble gyud ni among kuha di gyud ni kamahayan. Gisiguro gyud namo ning butang sa sibot para di makabuhi para di pud mi malungkot. Di ara ni uli na gyud mi di kamahayan ang among pag-anhi kay nakadala man gyud mi. Pag-abot namo diri giandaman nagtimbangan para mahibaw-an og pila ka kilo na ang iyang timbang. Medyo bugat-bugat na pud ni murag duol-duolan gyud 3 ka kilo na gyud ni. Siguro na gyud ang sudan sa paniudto og panihapon ane. Di ara gitimbang na 3 ka kilo ra gyud ni siya. Gipagawas na po namo ni Sanet. Grabe ka kusgan o kusog kayo mo pilit. Kuhaon na namo ang taga sa iyang baba. Basin malimtan maapil og luto kami noon ang makuha. Medyo dugay gyud siya nakuha sa net. Si Jigir na po among gipabiraan ni. Kay masukol po nagbinugnoay og kasili. Gibira og gikumot na gyud niya. Nigawas na gyud ang kasili. Nakaana ang kasili di makaya kay perting kusgana. Ang kusog gyud sa kasili kay naa sa iyang ikog. Mao gani imo lambod pamipuyan pud imong kusog. Og alang-alang kaani og kusog. Ayaw na lang gyud patuga-tuga kay tampuruson ra gyud kaani og di ka kakaya. Di ara na bibo na pud mi dire. Nagtapok-tapok tungod sa kasili. Ang uban abi nila og bitin nga baksan kay puntik-puntik man pud ang iyang kalawasan. Kay nakakuha man ta di. Sud ana siguro na. Siguro na, swaki na. Siguro na kaini. Dako kayo. dako. Basta mga sirtion nga mamaon. Kuha gyud dagko kayo. Tak na alas 10 sa buntag, ready na pud namo ni kay hinluan og gutaro na namo ning kasili. Di ara gisugda na og tago ni Tasyo. Dili gyud namo ni paudtuhan para dili maranso. Lami man gyud ni ang sabaw sa labas. Paghigop nimo mura pud og gatas-gatas. Di ara ang listahan sa among kuha. Amo nang gipapilit para dili mawala. Dako-dako na gyud ang ulo ani. Lami kaayo ni kay na ang tambok dire. Makapangita gyud ka og pahilis ani. Di ara humana na mo ni og tagod. Nakatak-ang na pud atong kalaha dito sa likod. Mag-cooking show na pud ta mga kahigalaan. Ilunod na nato ang uwil nga inutang sa silingan. Isunod na pud nato ang luyaw ug sibuyas bombay diha kay ang kalaha init na mura nagapaka-paka. Ilunod na pud na nato ang sili nga pangpahalang para gana kay sa kaon nga di ka maalang-alang. Applyan pud nato na agmatik-matik diha. X and Y ra gyud ang sekreto sa pag-ukay sa kalaha nga gamay. Hala tanawa ang mga hiwa mura pud og sinumbagay. Ubay-ubay po nga hiwa mo lang giniginagmay para makatilaw ang uban bahala gamay. Pag human og lunod hinahinayan po nato ni ukay-ukay para motupod atong lamas nga gamay. Dili lang nato ni kayo lamion kay hurot man gihapon pero ayaw mo kabalaka og mahurot kay naa pa man kusinero lamion og humot. Humot og piot-piot. Di ara hubas-hubas na atong ginisa unya taod-taod hibaw-an na ni og unsa atong timplada. Gipulihan na pud kog ukay sa akong assistant nga si Tasyo. Maayo naman ipagka-estimate sakto gyud ni sa paniudto. Dili gyud na mawala atong tuno sa lubi. Mao gyud na magdala og lami sa atong kasili, bebe. Klaro ha. Di ara ulbo-ulbo na atong sabaw. Laut kaayo buyag mura pod og gikutaw nga sabaw sa kabaw. Di ara naluto na gyud siya. Timing pud kaayo kay perti na gyud gutuma. Gihukad na po namo ng kanon nga mais. Mao gyud ni ang pinakalami nga iparis. Maayo ni kay likay tayan ni sa diabetes. Gihapin na namo ni og dahon mura pod og gibanig. Dayon butangan sa hiwa dayon isablig. Di ara amo nang gisablig plastada na kayo bahalag way andam nga tubig medyo halang gyud ni siya mao gyud ni lami nga tirada.
Ha, nagpanladok na gyud ko aning style ha, kay humot kaayo baho pa lang na ha, kay perti ng humuta ha, bahalag init pwede na di magutsara. Ha, di ara na ngaon na gyud mi ani ha, tirada na pud among batos diha kay talagsara ni. Ha, lami gyud ni sa lawas ang kasili ha, makapaabtik ilihok-lihok mura pud kag og gidubli imong energy. Hala sige, babay sa kay mangaon sa me.